le prophète Père salut sur lui avait constaté les Juifs de Médine jeûner ces jours-là, le 10e jour. Il a demandé, mais pour quel jeûne? On lui a répondu, parce que c'est le jour où Allah a sauvé le prophète Moïse du châtiment de Pharaon. Donc il a sauvé Moïse et il a laɗo gayntagol nde yewtere ɗo majjinakino logo mo yahay ɗum vidéo no to ƴewtoɗon mo fof jentitoron mo haqqil ko jomiraɓe faam mi yewtirta ɗo fi innugol komi yewtata ko woni gonga ko faamo an gon ha kam mi faamiɗo mine yewtude ko an analyse anta hoorema en nani ko ɓe yewti ɗo kon hadisi lolluɗo andaɗo ko nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe feri makka ɓe seeni madina ɓe arno ɓe tawi kufunoy koye hiɓe hoora ɗon ɓe landi ko honɗum ɓe woni horude ko sabu honɗum ɓe woni horirde ɓe inni wo koko Allah dandi annabi Musa firawnay kono mum ngo nelaɗo sallallah alih w sallam maaki ko menen kadi ɓuri handude ɗum ko arata si tawila min hooray jeenayi min hooray sappo ma min hooray sappo min hooray sappo e goo hadisi o majjinaki kadi nelaɗo wiyaɓe la yanti ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko ɓen ɗon ari tawi kufunoy koye no wadde hunde ɓe ƴettinde ɓe wattori ka diina kufunoy koye ɓe nde mo fuɗɗori jiɓe on andi goy ɓayrima sarino e jang ha nde sunna pita hoy ka nde suuɗotoɗon ton andi ka men no way ka ɗon andi ton ko onno mi fewdori ton ka ina mi sunnuka mi suuɗi ga kadi kufunoy koye woɓe tawi ɓe ɓe ni si Allah jaɓi menen kadi min hooray ina ko wahina dey ko kufunoy koye ɓe hiiri woɓe ƴetti ɓe hoori ɓe yamiri kadi e hoore no wiya wo joma gande en wo wi'i wo kala horuɗo ɗe ñalaɗe sappaɗe ɗon sappo e goho jeenayi sappo wo bakkatuji ma feƴƴude hitande fo Allah yafoto ɗon andi kadi ɗa kadi ko noon ɓe inna bakkatu ko feƴƴirnoma hitande e ko aroyta hitande ngo fo Allah yafoto ça veut dire kala ko bonnoɗa hitande arayde nden Allah hafori feƴƴude nden Allah hafori ɗo kadi ɓe ara ɓe innande feƴƴude nden Allah hafori nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam la yantigu anil hawa in huwa illa wahyum mosiɓɓe pullo fuuta torki Allah yo fottindin en o hokka en kutu ɗe ɓerɗe men fewta enen kadi fiye wawtamodirgol daren no gayniri goɗɗum ka men pullo jogodira kala ka o wontiri woni Nigéria woni Afrique du Sud woni partout kala ka pullo woni yo Allah newnu yiɗidiren tamodiren ka nder ɓerɗe yurmodiren haqqille men ɗen fewta nokku gotu wawen enen kadi wawde wono woɓɓe goo wayi min ko ɗum torani on yindu muradu ɗo na wahyu ko nelaɗo hi kufunoy koye no wadde kufunoy koye wonnoɓe Yasriba ɗo kadi de jentite ɗo noon ɓe yahi kadi ɓe dénigré ɓe saabiti kutinji men ɗin Fuuta par ce que on andi ɗo fulɓe Fuuta ɓe no fecciɗo peccatato no woodi wiɓe ɗum ɗo ko ya hooru kala hooroɓen ko kufunoy koye ɗa ko ɓen ɗo wonɗa ƴettude fimu banu ɓeeɗa e wonɓe wiide welo welo sabu Allah no dandi annabi Ibrahima dandi e annabi Musa ɓen ɗo wiya ɗum woɓɓe goo kadi wiya ko mettu ɓernde sabu ko tanirawo nelaɗo sa himbina fulɓe Fuuta ɓen fo mo kala no jokkiɗa tum torki Allah hattanɗo wawɗo jogiiɗo yo newnu enen tamodiren yiɗidiren kippen ko nafata en ko o diina waɗen mahlan pullo Fuuta ka fokkintini kaɗo mi anda si leñol goo heɓo e pilasi ka aljanna ɗo sabu ɗum ɗo no tiiɗi hadisiji hadisi goo no wi'i nelaɗo maki yahudu hay ɓe acciti waare kala ko waare ɓe acciti an kadi se an julɗo mbaɗa wiya ya accutu wo
o wanko ya pentir kamɓe kasi ɓe pentiri tawa itta pentir on ko ɓen ɗon yiri yahuda sunna ɓe ƴetti ɓe watti ka diina ha